بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. جاء رمضان خيس جرقا ورقرتي جاء رمضان خنا ملكا ورب نها قدو أرانتنا وانا مغمتشيسو ومن خينيا إفوفو مال أربرا خيري إيقاتشا أولامتي أمني خينيا أهل الخير تهيت جرا ربي إسان الرا هاجالتو جنة. كتابني إسلالتاني أركتان كون نموتان أدى بي أمريكا أستراليا أوروبا را أكما سنغا كندا را ورا كتابة خنا وقفي أمني خينيا علمائين اتحاق أراتو جاني كتابة قرآن خنا محلقا نترغني أكسيت كتابة خنا بني أرى خنا إسيني دبرسنا كتابة خنو لالتاني تأرغتاني خنو أركادا يا بوليسو رب أمتها رب هامل كيسو إسن اللين دعاي قد آفي إسنين جنة. كتابني خنو أستي قرآن هقوته أستي تفسير الميسر. كتاب تفسير الميسر خامد دبني قفا أصونتين أماس كنو ورى تفسير الميسر كتاب خنا بتجرا. كتابني خنقا لال هدونا أكو مثلا كتاب أفان صلاة فري إبسقل ورى نوبتي جرا. خنو أسرتقا إنو خن tokko yooni fufuune akka kitaaba khani hintahu meeshee qol fuudhiqa akkasitti kitaabni afaan salaataa kunoo isa kanaa jechuudha. hedduudha rabbiin irraa haa jaalatu jenna. amma warra waan kana hojjete kana tokkoon maqaa isaanii dubbachuu barbaanna. warri maqaallee gartee dhahuu hin feene ni jiranii haa ta'u maddii babaaneetuma xiqqoo dubbannaa jechuudha. kitaaba quraanaa kanaa obboleettiin teenya takka rabbi isirra haa jaalatu haadha abbaa khiyyaaf jettee 32 nutti ergitee kitaaba quraanaa 123 binnee fi akkuma san bakka isin jette sanitti waqfii isiidha goonaa jechuudha. maqaallee irrannaa barreessaa jettee maqaa nu himte jirti. maqaa san himuu hin barbaanne jechuudha. akkuma sangaa Awustiraaliyaa irraa warri Awustiraaliyaa jirtan horiin yookaan maallaqni Awustiraaliyaa irraa Abuu Meemuunitti kannitan 700 fi 350 nu gahee nu gaheeti jira jechuu. quraana isin arkitan kanaan binnee firii 400 fi 13 hin binnee halaaltanii arkitan kana jechuu. akkuma san obboleettiin teenya takka iftuu umareedha. maallaqni Awustiraaliyaa irraa 500 abbaa obboleessaa fi agartee akkoolee isa akkoolee isiitiif quraana naaf bitaa waqifii naaf haa ta'uu fi jettee kunoo iftuu umareegaa quraana arkiteeti jirta binneeti jirra bakkaan sii geenyaa guyyaa namaafillee hirru ulamaa'eef hirru viidiyoo akkanumatti isin ergine jechuudha. akkuma san Awustiraaliyaa irraa ijoolleen dubraa agartee tokko ijoolleen dubraa takka haadha isaanii Saamiyaa Yuusufiif quraana bitaa sadaqaa hanaa ta'uu fi jettee ijoollee kana rabbi namaa kannu hunoo binnee fi quraanni isii as keessa jira. ijoollee tanallee ijoollee barakaa rabbi haa godhu tahaadha isiidha. Saamiyaa Yuusufiif quraana akkanatti bittee akkatti qara'an sadaqaa waqfii gooteef jechuudha. akkuma sangaa obboleessi keenya tokko akkuma duraanuu dubbannee jirru Kanaadaarraa 900 fi 700 nu ergee quraana tafsiir al-muyassar hareefu isin garsiifne san hoono achi jira. tafsiir al-muyassar firii 10 fi kitaaba afaan salaataa firii 47 nu bitee rabbi irraa haa jaalatu jenna. akkuma sangaa haati Sumayyaatii fi hiriyaan isiidha Awurooppaarraa maallaqa Itoophiyaa 14 kitaaba afaan salaataa ta'aliimus salaat kajamu nu bitanii rabbi isaan irraa haa jaalatu. duniyaa akhiratti rabbiin gartee isaan haa gammachiisu sadaqatun jaariyaa isaaniif haa ta'u jenna. akkuma sangaa haati aniisis qarshii 500 ergitee firii kitaaba afaan salaataa firii 50 nu bitee rabbi haa gammachiisu. akkuma sangaa abbaan aniis qura maallaqa Itoophiyaa qarshii 12,000 fi 600 nutti ergee tafsiir al-muyassar kitaaba tafsiiraa kan ulamaa irraa qaraatu firii 25 nu bitee
duuba wanni inni jee dhaammatee gartee mucaa tokko qabna Ayyuub maqaan isaa haja'amu mucaan kun ni gaggabaa du'aa'ii ulamaa'iin haanaa gootuufi jee isinirreen warri sagalee tiyya tana dhageessan mucaa kana rabbiin gaggabarraa haa fuudhu jaa du'aa'ii godhaaf wallaahi alcaziim wallaahi rabbi haa gammachiisu rabbiin haa fayyisu gaggaba kana rabbiin irraa haa fuudhu akkuma sanitti amaanaa tana ulamaa itti kanninaa guyyaa gartee ulamaa'ii walit dhuftu san du'aa'ii haa godhanii fi akkasitti himnaa jechuudha akkuma sangaa Ameerikaa Siyaatilirraa namni tokko $300 nuuf ergee quraana firii 80 fi kitaaba afaan salaataa 210 nuuf bittee rabbi jannatul firdowsiin isii haa gammachiisuu jenna akkuma san haati gartee Awustiraaliyaarraa namni tokko haadha Hamiltan jennaanii quraa gartee kuma afur nuuf ergitee kitaaba afaan salaataa firii 40 nu bittee ijoollee isii ijoollee barakaa haa godhuuf isiillee rabbiin urmii barakaa yaada muraadaa haa guutuuf jenna akkuma sangaa haati Yusraadhaa rabbiirraa haa jaalatu biyya Ameerikaarraa kitaaba afaan salaataa 420 nu bittee aboogaa rabbiin isaan haa gammachiisuu du'aa'ii namuu godha bakka jirtanii ummata kana akkuma sangaa haati Surayyaa Minisootaarraa $100 nu ergitee kitaaba afaan salaataa 140 nu bittee kitaabni afaan salaataa kun ogomas jira namni gartee amma dura viidiyoo tiyya argitan namni afaan salaataa illee kan beeyne hedduutu jira rabbiin gartee gaa wararraa fayyadamu rabbi haa godhu kitaabni afaan salaataa kun xiyyeeffannaan inni irratti godhu barattoota keessaa kutaa 9 hanga 12 irratti leenjii kenninee fi isaaniif irree akka itti fayyadaman goonaa hanga gaa namni kitaaba kanarraa baree ittiin salaata salaannaan hanga namni ibaadaa ittiin godhu guyyaa qiyaamaadha gartee milkii guddoo ganamuu sawaabni ni deemaaf jechuudha namni nama barsiise akkuma gartee namni quraana hogguu nama barsiise hanga namni kunis hogguu nama barsiise sawaabni namticha dura isa barsiise sanii hanguma duniyaa irratti gartee namni jiru sadaqaa jaariyaa taaf akkuma sanii kitaabni afaan salaataa jechuudha hogguu namni irraa barate ati kan sadaqate kun kitaaba ati sadaqatte kanarraa namni hogguu afaan salaataa kana baree ittiin ibaadaa godhe hanga namni wal jalaa fuudhee wal barsiisu akkasumatti sii deema rabbi si haa milkeessu sheekkan lamaan na bira jira isaan illeen meegaa du'aa'ii gaggabaabduu takka nu godhanii jenna Shee Abdalla Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam obboleeyyan keenya gaa durarratti obboleessa keenya sheeka keenya akkanatti خير أكنات رند إسنين لك أبيه سواء خير إني إسنين جهورات خطاب دلها خنا مشروع جدا خنا بيتن إذا خنا ربي عامل كهدرة إسنين لين قرآن ربي بيتني قرآن ربي خنا الرجال صدقارات آيات قرآن خنا نمن قرآن كمنه علماء هدورا جل علماء تنجل در نما يا تابع نما داد داون داجيره نمو تخناف خطاب نخندق أبا نما قرآن بتكوندن دينيه هدو وانقود دلقي دني ربي جزاء سنيا كفلو akkasumas tafsiirota jira kuno tafsiirul muyassar isa kana ulama yadatitu tafsir ira nama qara isa jun khana bira gize ki dabara kuno afan salata kitab afan salata jira duro ibada ra ibada namni imaduddin kharabbin yen utuba din kharabbin yen salata khana afan salata khana kuno kharara iga warru jolle namman tan afan salata ambeene khana yo bitatan afan oromoti kamewan jiruf خلال أفات الرابرتين ربي جزاء سنة خبر سنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تومي قهمي أتيه دعائي قباب تكررت في جابر من يكون متبرخات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دررتي ربين أبليس خينيا خاكنت خراملكي إسنجرسي سجروهنا خراملكي سيادتي سجرو خنا خراتي ملكا وان خراغرتي ملكا إنه هناك غارتي أدانين دابني اتندي مخانا اللي سنجرسي سربها ملكيسو نمني واليادتي سا نمني بو أقبا خنا فوقا غرتي دور ربي وبليس خين ربها ملكيسو جاء أتي بودا ربين ور كتاب خنانيته ربين هامل كيسو ربين قرتي جنة التسان هاكنا نيسو سبب جنة ربها قلوفي
kanaafuu du'aayii gartee ni goona insha Allah. Waqfii jechuun sadaqaa gartee addaan hin cinne akkuma waan hadu irraa yoo sadaqatanis akkuma waan inni addunyaarra jiraatee dalagachuu jirutti ajriinsaa isaaf deema, galanni isaa gartee isaaf qabamaa deema hanga guyyaa qiyaamaatti. Amma quraanni kun hanga quraanni kuni addunyaarra jiru akkuma waan namtichi kennate kuni taa'ee qara'uu jirutti ajriinsaa isaaf deema jechuudha. Addaan hin dhaabbatu jechuu waqfii jechuun. Kanaafuu rabbiin gartee galata isiniif haa kafalu, rabbi jazaa isinii haa kafalu. Du'aayin tun amma akkuma reefu jedhametti gaa hara sadii gorti, hara sadii deemti du'aayini. Hoggaa gadhiisan du'aayin kara sadiitti rabbiin addaan qooda. Kanaafuu rabbiin warra akhirattis argatu rabbi haa godhu, warra du'aayin balaarraa deebiftus rabbi haa godhu. warra asittis waan inni yate milkaa'inaan argatus rabbi isin haa godhuun jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربينغا إن شاء الله هجونو وان كان هجو هيروس يا ربي إن شاء الله أكغارت فيديو إسني إرجنا إسني جنة ولينجها شير بانسان ولي قدا دنيا شير متاتي يعني السلام عليكم ورحمة الله.